Deporte, espectáculo y negocio, y bajo este título, el 2 veces campeón del mundo de rallies, Luis Moya, habló en Ourense de su propia experiencia. En sus palabras, un recuerdo muy especial. Vine con moito orgullo porque un foro de Antonio Golemán, que era un gran amigo, unha persoa que fixo moito por automobilismo, non só en Ourense, en Galicia e en España. Pois vinen a dar unha charla sobre deporte, non? En xeral falando de deporte, de todo o que involucra o deporte, non? Desde nenos adiante, de Fórmula 1, de rallies, de triatlón, de todo o que sea o deporte, me gusta moito. Y como no, tratándose de Moya, resulta inevitable recordar su célebre frase. Esa frase foi un momento que eu sou unha persona impulsiva e trata de arrancarlo, por Dios, saliu así, eu non pensaba en aquel momento, pero ahora o que pasa é que desde que Su Majestad el Rei dixo por que non te callas, creo que a miña frase pasou un pouco a segundo término, vou ter que falar con Su Majestad para ver como arreglamos.